Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nalun tuan adalah Syukri Rezeki, asal kampung nalun tuan dah duduk Semari. Jadi lu mau cerita sebuah cerita asal nan kampung. Ya. Kampung nan Padang Sikurung. Jadi Padang Sikurungnya tempat je hidih di Aceh Utara. Tempat paling to ngan yang na kerung sabuh kerung keruto nanti. Kerung keruto yan adalah sabuh kerung yang paling raya, termasuk yang paling raya. Jadi delay je dari keruto hidih dalam gele geredong sampai kedeh ulok sukun. Jadi relung kerung keruto yan sabuh kampung nan kampung Padang Sikurung. Awal hinan memang lawung tu salah je Garut Udun nan kan. Jadi pekan-pekan Padang Sikurung karena nak awak kampung lain. Sabuh kampung lain dikemuk buka kampung di daerah Padang Sikurung yang dan Gulam Nanan. Jadi yang jaya Aceh Udunnya Sikurung draw. Masing siro siapa mat siapa barang. Jadi menan kalau dicah Udun kajen sedih ka naruung hana mukubuhnan karena di kalian yang awak kerja Sikurung Raudung, man Sikurung Romat Parang, bukan ke Parang Sikurung. Jadi Parang 9. Sikurung Raudung yang mak Parang. Betul. Nan sabuh cerita tu sabuh kampung yang saya cerita yang ni kampung buah. Kampung buah ni termasuk kampung yang sejarah. Menyunatong tak dengar cerita Cut Mutia. Salah satu pejuang Aceh dan salah satu pelintir goyan adalah buah. Jadi bukan ke kampung buah. Jadi buahnya bukan bahasa Indonesia yang makna je buah kaya. Tapi buahnya adalah bu yang cerah. Buah. Kawah. Ya, kawah. Kawah. Jadi nak awak kampung lain nak lagi bunuh je dia buka tu, dia cah tu menang kaji kampung. Jadi menang kalahur kan baju bu, menang buka bungkuh bu. Jadi bulan kulah yang cerah bu. Cerah ya, terbuka. Jadi itulah ide bohnan bu cerah buah. Sampai nang kampung buah. Nah, bentar. Oh, jom.